Čau! Danes se bomo posvetili predvsem dokumentarnim filmom. V drugem delu oddaje boste lahko videli, kaj se pripravlja na 27. festivalu dokumentarnega filma, ki se bo odvil med 12. in 19. marcem. Najprej pa bomo preverili posebno podvrsto dokumentarcev, in sicer etnografske filme. V Slovenski kinoteki so se konec prejšnjega tedna predvajali filmi, ki jih lahko pripišemo področju vizualne antropologije. Kakšni filmi točno so etnografski filmi, nam je med projekcijami povedala kar direktorica Dnevov etnografskega filma. Torej niso filmi, ki jih lahko pogosto vidimo, pogosto ostanejo prezrti, mogoče se večkrat uporabljajo v izobraževalne namene. Tako da ta dogodek je recimo za nas pomemben, zato da je ta prostor, kjer se pa mogoče ti filmi vseeno lahko vidijo. Kaj pa nek film naredi etnografski? Zakaj recimo ni vsak dokumentarec že etnografski film? Ja, to je v bistvu najzahtevnejše vprašanje, po moje, kaj je etnografski film. Se mi zdi, da bi lahko bilo teh definicij toliko, kolikor je samih filmov. Mogoče bi, če rečem v kontekstu žirije, za žirijo ponavadi, ko zbiramo filme, pomembno, da film nastane na podlagi nekega dolgotrajnejšega terenskega dela, se pravi neke raziskave dolgoročne, pa tudi da ima neko antropološko senzibilnost do teh ljudi, ki jih raziskuje. Če pa gledam na splošno, se mi zdi pa, da najpogosteje so etnografski filmi tisti, ki torej izhajajo iz raziskave, kjer raziskovalec nek fenomen spoznava, raziskuje, ga tudi dokumentira, ampak potem tudi s tem nekim namenom, da bo to gradivo uporabil v neko filmsko naracijo, torej da ga bo lahko uporabil kot nek končni izdelek. Ena specifika, ki je pa tu pomembna, je pa ta, da so pogosto protagonisti in protagonistke tisti, ki soustvarjajo te izdelke, oziroma niso samo tisti, ki se v filmu pojavljajo in jih opazujemo, ampak so tudi tisti, ki imajo res pomembno vlogo, torej njihovo mnenje je pomembno, pogosto sodelujejo pri oblikovanju končnega filma. To je neka taka specifika. Je pa navadno etnografski film, rečemo, da je podvrsta dokumentarnega filma. Torej izhaja iz istih teh nekih tehnoloških inovacij, iz istih metodologij, podobnih metodologij. Bi rekla, da je vizualna antropologija nekaj, kar je zdaj v porastu. Tehnologija je vse bolj dostopna, verjetno je tudi lažje posneti, kot se to opisati, kot so nekoč. Ja, ko smo spremljali, se pravi, ko smo pregledali vse filme, ki so bili poslani, se nam je zdelo, da se v bistvu tudi številni dokumentaristi in dokumentaristke spogledujejo s temi pristopi, torej da je vse več teh nekih participatornih metod. Kot sem že rekla, se pravi, da se protagoniste in protagonistke vključuje, da so celo ustvarjalci filmov, da oni sami snemajo. Mogoče je bilo v preteklosti bolj značilno za etnografske filme, da so observacijski, torej da nek fenomen opazujemo, da je malo manj naracije v ozadju. Zdaj pa opažamo vse več teh prvoosebnih pristopov, torej avtorji ne samo prikazujejo ljudi, ampak tudi govorijo o tem, kakšen je njihov odnos do tega terena, kakšne so izkušnje bile s tem terenom. Tako da ta neka refleksija, pa prvoosebni vidik, pa tudi ta esistični pristop je nekaj, kar je zelo izrazito ne samo v programu, ampak tudi na splošno v produkciji etnografskega filma danes. V uvodniku si zapisala, da se zdi, kot da se je mogoče samo letos prijavilo veliko študentov, tudi nekaj profesorjev iz raznih fakultet. To pomeni, da lahko pravzaprav filme, antropološke filme, etnografske filme delajo tudi ne antropologi, ne etnografi. Naš festival stremi k temu, da sprejme več vizualnih etnografij, torej filmov, ki so nastali v zaledju etnografskih raziskav. Ko pa spremljamo festivale po Evropi, pa vidimo, da je vsak program drugačen, oziroma da nekateri festivali so bolj naklonjeni dokumentarnim pristopom, torej mogoče bolj filmom, ki so bolj kinematografski. To je čisto odvisno, se pravi, od teh, ki izbirajo. No. Tako da težko to, da ni definicije, splošne definicije etnografskega filma ali pa nekih konsenzov glede tega, to se tudi odraža v različnih programih, v različnih festivalih, različnih klikah, ki se ustvarjajo po Evropi. Ker etnografski film je v bistvu kot neka podvrsta dokumentarnega filma, tudi vizualna antropologija je poddisciplina, ampak v bistvu iz leta v leto več je pa tudi teh, kako bi rekla, utrjuje se vloga vizualne antropologije v akademskem svetu, recimo vse več magistrskih programov, ki so usmerjeni samo v vizualno antropologijo. In to se tudi pozna, recimo v preteklosti mogoče so bili študentski filmi smatrani kot nekoliko
manj močnejši. Zdaj pa jih v bistvu jemljemo čisto kot enakovredne, oziroma jih sprejmemo enakovredno v končni program, kot druge filme. Bi rekla, da se mogoče študentski po tematikah kako razlikujejo od tistih, ki so malce bolj zrelejši, ali ste recimo tudi, ko ste delali program letošnji, pazili, da je čim več raznolikih tematik? Ja, program je vedno najtežja stvar, se mi zdi, ker je treba upoštevati ogromno enih elementov. Seveda je tudi ta raznolikost tematik, pa upoštevanje nekih regionalnih recimo elementov. Recimo želimo si, da bi bilo več regionalnih tem, ki so povezane z našim prostorom, ne samo mogoče z bolj oddaljenimi. Čeprav je teh filmov vedno več, vedno je nekoliko v ospredju bolj Afrika ali pa Azija. Pa ne zaradi tega, ker bi mi to preferirali, ampak enostavno je takih filmov več, ker potem pridejo v ospredje. Študentski filmi so pa v bistvu zanimivi, ker so tudi mogoče malo bolj inovativni. Študenti mogoče probirajo neke svoje nove pristope ali pa niso obremenjeni s kakršnimkoli pristopom ali pa z nekimi tradicijami. Seveda so pa te filmi, ki mogoče nastanejo kot dolgoročna dela, se pozna na nekem tem vzpostavljenem odnosu, na kompleksnejših temah in tako dalje. Bi rekla, da se tudi glede na prijavljene filme veliko ljudi ukvarja s takimi tradicionalnimi fenomeni, ali je veliko tudi usmerjanja v sodobnost, v trenutno stanje družbe? Meni se zdi, da so neke teme, ki so vsako leto opazimo, da so neke določene teme v ospredju. V preteklosti so bile to migracije. Vedno se odraža neka dogajanja v družbi, v samem izboru, ampak recimo ne morem reči, da je več v ospredju sodobnost, ampak mogoče določene teme, kot so odnos človeka do narave, čeprav teh filmov ni toliko v končnem programu, ampak ta odnos človeka do ekologije oziroma ta ekološki vidik, odnos do staranja oziroma starajočih se ponavadi sorodnikov, staršev, tega je bilo nekoliko več, vprašanje spola. Neke te tematike so, ki so aktualne v družbi, ampak mogoče jih mi prepoznamo v ogledu vseh filmov, ki so bili prijavljeni, niso pa mogoče toliko vidni v končnem programu, kjer potem prevladujejo različni elementi selekcije. Koliko je pa recimo takšnih filmov, ki bi se ukvarjali tudi z arhivskimi posnetki? Ali govorimo tukaj večinoma o filmih, ki ustvarjajo svoje lastne posnetke, torej na licu mesta tokom te raziskave? Nekaj je filmov, ki imajo arhivsko gradivo, predvsem filmi, ki obravnavajo tematike vračanja v rodni kraj oziroma teh migracij ali pa odnosa do doma, tistih, ki pač recimo imajo to izseljensko izkušnjo. V teh primerih je tega nekoliko več. Sicer pa prevladujejo predvsem posnetki avtorjev, ki so jih posneli na svojem terenu. Potem je pa odvisno seveda od tega, kdaj so bili ta gradiva posneta. Letos imamo recimo 2 filma, ki sta bila posneta tudi v 90-ih letih, tako da v tem smislu je tudi arhivsko gradivo avtorsko. Sicer pa, kot vem, festival ni tekmovalne narave. Ste kdaj razmišljali o tem, da bi postal? V preteklosti ni bil nikoli tekmovalni program in tudi v prihodnje se mi zdi, da ne bo šlo v tej smeri, ker se nam zdi, da vseeno si želimo ohraniti neko sproščeno, netekmovalno okolje in oziroma ne ocenjevati filmov samo kot končnih izdelkov v tem smislu kinematografskem, ampak bolj v smislu tega, kaj pomenijo kot dokument časa, ne? Ker se mi zdi, da etnografski film zmore mogoče skozi vsakdanje prakse pa vsakdanje življenje pokazati na neke širše fenomene, neke globje fenomene v družbi. Se mi zdi, da je fajn, da pri tem ostane. No? Da ni, ja. Te kateri od filmov letos še posebej presenetil? Presenetilo me je to, koliko je v bistvu študentska produkcija napredovala in koliko so v bistvu lahko enakovredni ostalim daljšim projektom. Me je pa mogoče najbolj presunil film, ki ga pa ni ustvaril antropolog, ampak je že večkrat bil gost našega festivala, kitajski filmski režiser Yineng Wang, ki je pa posnel film v času covida. V njem naslavlja sicer politične odnose med Kitajsko in ZDA, ampak skozi svojo osebno zgodbo tega vidika, se pravi njega kot kitajskega državljana v ZDA,
ki v tistem času zaradi teh političnih situacij tudi izgubi oziroma ne more priti do svojega otroka, ki je na Kitajskem in tega, se pravi, pretresljive osebne zgodbe, ki jo pokaže skozi svoj vidik. Na festivalu je bilo prisotnih kar nekaj gostov, ustvarjalcev filmov, kot je denimo italijanski raziskovalec Mario Bucci, ki je posnel film o Esi, ki mu je sprva uspelo uspešno priti v Evropo in ustvariti posel, potem pa mu je prihod epidemije koronavirusa preprečil, da bi se vrnil v Evropo iz Gambije in obnovil dokumente. S tem se je ustavil finančni tok za celotno vaško skupnost, ki jo je podpiral v domači Gambiji, ampak mu je nazadnje le uspelo znova oditi na Finsko po 2 letih čakanja na obnovitev dokumentov, ki jih je preživel v taboru v Italiji, ki so ga skupaj z nekaj prosilci za azil sestavili iz odpadnega materiala poleg zapuščene železniške postaje. Esa story has a pre-story, like in your film Hotel Splendid, which was realized in 2016. You actually made the first relationship with Esa, and we can feel already from the beginning that you kind of know each other. So I would like to ask you first, how did you decide with him to continue the story after he got his papers? Because in the Hotel Splendid he's still asking for asylum, and then he got asylum and permanent residence. So how did you decide, you and him, to continue the story to show how he is after becoming a big man in Bandung? Yeah. Thank you. Thank you everyone to be here tonight and for watching my film. And yes, in Hotel Splendid, in the end of Hotel Splendid, Issa got the papers and the resident permit. And after that experience, we talked together and we decided to tell the story also about his life, what happened after he got the status of political asylum, or better subsidiary protection. Because I thought that it was an interesting story, because it was in some way complementary to the story that I told in Hotel Splendid. For example, in Hotel Splendid is a story about migrants that arrived to Italy and they applied for political asylum. And in that film it is possible to understand how they reached Europe and how they got or they get a negative answer from the Commission. So they travel to Europe and they pass and they enter to get the papers. But what it was not clear in Hotel Splendid, because it was not the main focus, but it is still very important to understand about the phenomenon of migration, is the relation between the migrants and the families that are at home, and all the people, in this case of the village, that Issa helped when he worked in Italy. Because I understood after so many years that I was with this and other migrants that I met in Hotel Splendid, that migration is not something that involves just one person, but a group of people that are behind the person that arrived, for example, to Europe. And there is a strong connection with the people at home, and it's a kind of connection made of expectations, pressures from the people that are at home, and that they're waiting something from the person, the member of the family that is able to reach Europe. And this is a very important engine in the life of Issa and in many migrants in Europe. So again, Hotel Splendid and the phenomenon of Gureng are in this way complementary to understand the most important points of the phenomenon of migration from West Africa to Europe. Here, as you mentioned, there is a huge pressure from the family and from entire village. There is this image of someone who is in Europe that he can solve any problem, no? From the person in Libya, from school, from everything. And he is very much put into this role, but there is certain ambiguity which is not very often present, but at some point we can see that he's missing the family, and at one point he said he would prefer to be in the village. So, I mean, of course he is into his big man role, but there is this other part of the distance. If he wants to support the family, he needs to be away. So, did you deliberately focus very much on the economic and material side in the film, but left some hints about this other ambiguity? Yes, this is an interesting ambiguity. Of course,
lives and works in Europe because in this way he is able to have his family at home. But many times it told me that if it was possible to find a good job in Gambia, he preferred to live there and to stay there, of course, because the truth is that when I was with him in Gambia, I was with him in Europe, in Italy, in Finland, and when Issa was in Gambia, he felt very well there. His social status was very enhanced, and he enjoyed to live there. But for economical reasons, he preferred, he needed to be in Europe so he can help better his family and the people that are in his village. In one part of the film, he says that he preferred to live in Gambia if it was possible, and that Europe is not so big deal actually. And this is interesting because I talked after this about these things that he told to his friends and his brother. And he told that he said this because he wanted to dissuade, because he didn't want other people try to make the same journey to Europe because it was quite dangerous. And because, and second, because Issa was not able to help them to Europe, because it was under, when Issa was in his village, he was under constant requests by the young people there to have some help to reach Europe, but for him it was not possible. And besides, Issa didn't want that they tried alone to reach Europe because the journey through desert, Libya and sea is very, very dangerous. For example, it was stated that during an interview in the end of the film, he pointed out very clearly this, he didn't advise anybody with this. So there is ambiguity for that reason in this scene of my film. Yeah, I think it's really important to that you addressed this, and I wanted to ask in this phase when he's really going down because of Corona and his papers are not good anymore. So he's in the situation in which many migrants find themselves when they are rejected asylum, for example, in Europe, but he has the papers, but he just cannot get them prolonged, and he's in limbo for 2 years, living together with other people in similar situations. So here you show partly that you are in touch with him and you supported him with, we just see that he is cooking this rice and chicken, but I would like maybe to share also in what other ways you were in touch and in what other ways you supported him during this very hard period. Yes, in short, there is a part of the film, a part of the story of Issa that is not possible to see in the film. And the part in which I helped him, we worked together to let him to overcome these obstacles. First, when he was stuck in Africa, I put him in touch with the embassy and different kind of institutions in Italy to try to let him to get the visa, the temporary visa that he had the right to get. And after many pressures, something changed. And when he was stuck in Rome, in the homeless camp, another part that it is not possible to see, to understand in my film, it is a kind of work that we did together when we went in around 10, 12 different offices in Rome to get the papers that he needed and to get above all the medical assistance, because Issa is diabetic person. And during that time in the camp, as you have seen, he was eating always bread, because bread is cheap and make your belly full, so you don't feel hungry after. But he's diabetic, he can't eat so many carbohydrates because of the sugar after is too high. And his levels were totally wrong, bad, totally high. And he couldn't have medical assistance because his papers were not okay. And so we were in many offices, and one office sent us another office, they sent another office. It was like a bouncing the ball between different places. And in the end, I was able to help him to find medical assistance and also to find a place where to sleep. When he is at the end of the film, he walked away. He went in a kind of a shelter for migrants that I was able to find because I asked in a lot of different places. And the truth is that Issa was able to resolve the situation because I'm Italian and I was there helping him. Other migrants that were in this homeless camp in Rome were not so lucky, and so they were there
for a longer time or without solution. Preglejmo še nekaj aktualnih dokumentarnih filmov, ki so se že izkazali na mednarodnih festivalih in jih bomo lahko videli tudi v tekmovalnem programu na prihajajočem 27. festivalu dokumentarnega filma, ki se prične, kot že rečeno, 12. marca. Ko je dobil v ponedeljek tudi velik medijski pospešek oziroma tudi mednarodni, se ne da ga je potreboval v filmu Edina zemlja palestinsko-izraelskega dvojca, se da govori že dobro leto dni, film je bil prikazan lani na Berlinalu, skratka, verjetno v tem filmu veste vse, ki dobil še Oskarja za najboljši dokumentarni film, to bo verjetno predvidevan tudi en najbolj pričakovanih filmov festivala, tako da tu sigurno eno delo, ki je že zaznamovalo in še bo letošnje celotno filmsko leto. Prestreženi je film na temo ukrajinske vojne. Oksana Karpovič je ukrajinska režiserka, ki nas bo tudi obiskala. To je zelo tokrat, jaz si zelo prizadevam te vojne konflikte, ki so seveda aktualni in ki so medijsko in filmsko zelo že zasičeni, da jih poskušam predstaviti z nekimi vsebinami, ki so malo drugačne. Tako kot smo imeli lani na temo ukrajinske vojne, ta poljski dokumentarec, ki se osredotočil samo na kombi, ki pač prevaža begunce do Poljske meje. Letos sem se odločil za ta film Prestreženi, ki med drugim kandidira za nagrado Lux, to je nagrado, ki ga podeljuje Evropski parlament. In mislim, da bodo nagrajence razglasili po festivalu. Skratka, to je film, ki pokaže rusko stran, bi rekel, ne da ga pokaže na afirmativni način. Skratka, režiserka je dobila, ukrajinska ta obveščevalna služba je dala na voljo pač vse te prestrežene pogovore ruskih vojakov, ki se javljajo bodisi s povicom, bodisi v štabe, torej iz ukrajinske fronte, in tukaj dobimo v bistvu eno zelo drugačno sliko, kakšna je, bi rekel, njeno, kakšni so občutki, bi rekel, ruskih agresorjev o pač tej vojni, ki traja že 3 leta. Tako da en zelo, bi rekel, zelo močen, tudi čustveno dokumentarc. Glasba za vojaški udar je film belgijskega režisera Johana Grimonpreza. On je že parkrat gostoval s svojimi filmi pri nas. Tukaj gre še za en zelo odmeven film lanskega leta in vsaj za moj pomen izvrstno združuje, bi rekel, ta politični vidik in pa zabavljaški oziroma glasbeni vidik. Osredotoča se pa na zgodnja 60. leta, ko je v Kongu se osamosvojil od belgijske nadvlade in potem pokaže se, Kongo še vedno velja za, bi rekel, eno najbolj dragocenih območij na svetu, kjer se kopljajo te redki minerali in pa kovine, tako da hkrati s tem, ko je Zahod dopustil, da se Kongo osamosvoji, je takoj spet, bi rekel, štartov na njihove naravne vire in tukaj so predvsem Američani enega svojih največjih izvoznih artiklov, to je jazz glasba, ga uporabljali za pač, bi rekel, to neko medijsko, bi rekel, korekcijo pač svojega početka. Pač takrat so v Afrike pošiljali svoje največje jazz zvezdnike od Louisa Armstronga, Maxa Roacha, Dizzyja Gillespieja in tako dalje. Tako da tudi gre za eno sjajno mešanico glasbenega in političnega. Še daleč ne Lipicanci je avstrijski film Olge Kozanović, srbske režiserke, ki že dolgo časa živi v Avstriji in ki na en zelo duhovit in igriv način predstavi svoje težave pri pridobivanju avstrijskega
državljanstva, kot oseba, ki je bila tam rojena in ki živi že celo leto, je bila prepričana, da bo to samo neka formalnost, da bo po 30 letih ona samo izpolnila nek formular, ampak se je v grozi ugotovila, da ima Avstrija enega najbolj rigoroznih zakonov za pridobivanje državljanstva. Mislim, da samo še par teh res, bi rekel, totalitarnih držav v Aziji in v Afriki ima strožje to zakonodajo, tako da skratka ona na en tak zelo igriv način pokaže to situacijo, ki je pri njej še vedno ne razrešena. Ona, ko je vložila to prošnjo, je že začela snemati dokumentarce in po 3 letih še vedno torej se pač nima še teh statusov, ali nima še statusa svojega urejenega. In pa še zadnji film tekmovalnega programa, to so pa Vlaki, to pa en film, ki je v celoti sestavljen iz arhivskega materiala. Poljski režiser Maciej Džigaš se je pognal v arhive 20. stoletja po celem svetu in je sestavil tak filmski esej, filmski kolaž na vlogo vlaka kot transportnega sredstva od začetka industrijske revolucije pa do danes. Vemo, pač vlak ima veliko nekih konotacij sabo vlečene od pač motiva holokausta oziroma pač vožnje v koncentracijska taborišča do vloge po drugi svetovni vojni, recimo, ko so se tudi v Evropi začeli ljudje iz mest seliti v predmestja in je to vlogo pri te vsakodnevni vožnji, recimo na službo, in iz nje pač odigral zelo pomembno vlogo. Skratka, tukaj gre za en zelo tak močen apoetični dokumentarc na ta fenomen pač industrijske revolucije, ki pač še vedno traja. Ne pač toliko v Sloveniji, ker pač vemo, pač pri nas je železniški prevoz še vedno, bi rekel, iz časov Avstro-Ogrske, tako da, ampak pač prikaže pa neko sliko vsaj na zahodu pač v tem fenomenu. Retrospektivo pa bodo letos posvetili Maji Weiss, prvi režiserki celovečernega filma v Sloveniji 2002 posnetega Varuha meje, ki pa je kar lep del kariere posvetila prav dokumentarnim filmom. To so v bistvu številni filmi, ki so sama Maja pravi, da jih ni videla že od časa nastanka. Ja, prav zares, in tudi zato bo Maja z nami na čisto vsaki projekciji. Ampak ja, če se malo sprehodimo po programu v sklopu festivala dokumentarnega filma bo v Slovenski kinoteki prikazanih 5 sklopov Majinih filmov iz v bistvu konca 80-ih, 90-ih let. In sicer začenjamo s sklopom Fant pobratim smrti in Fant pobratim smrti 2. To je verjetno Majino eno najbolj znanih zgodnjih del. Dogaja se v bistvu, ali pa spremlja čas černobylske katastrofe, humanitarne krize tistega časa in predvsem skozi zgodbo dečka Tolje, ki pride v Slovenijo. V Sloveniji pa v tistem času seveda divja neka čisto drugačna ali pa niti ne tako zelo družbena situacija, namreč razpad Jugoslavije se začne nekako ravno na dan Toljinih počitkovanj na Debelem rtiču. Maja Weiss se je vrnila 20 let kasneje v Černobil in spremljala pravzaprav njegovo zgodbo tudi takrat, predvsem zgodbo nekega družbenega okolja. In z nami na projekciji bo poleg Maje tudi Gorazd Perko, ki je scenarist
tega filma, tako da mislim, da bo to en tak zelo lep vstop v Majino retrospektivo, posebej zato, ker že naslavlja neke komponente njenega avtorskega pečata. To je raziskovanje v bistvu nekih prezrtih, na rob družbe odrinjenih glasov, tudi večkrat skozi neke perspektive otrok, mladostnikov in podobno. In vse skozi v bistvu skozi nek tak zelo subjektiven pristop. Maja se v svojih filmih večkrat pravzaprav pojavi ne samo z glasom, tudi s podobo in zelo močno v bistvu z neko glasbeno podobo. Glasba je eden, bom rekla, vodilnih elementov njenega dokumentarnega ustvarjanja, ki se vzpostavlja kot nek tak zanimiv komentar. Naslednji dan predstavljam pravzaprav nek sklop, ki bi mogel biti po kronološkem zaporedju sicer prvi, vendar pa smo to zamenjali zaradi prisotnosti Helene Kodar na tej projekciji. Namreč sledil bo en tak daljši pogovor z Majo in Heleno. Maja in Helena sta bili sodelavki na RTV Slovenija oziroma takrat še RTV Ljubljana. Majo je k sodelovanju na RTV-ju povabil takratni urednik Drago Pečko, ki je v bistvu zelo močno prispeval k, bom rekla, uveljavljanju mnogih režiserjev Majine generacije, tudi v sklopu televizije. Tako da predstavljen bo njen še študijski dokumentarec Mali Rus in dva zelo zanimiva filma, Volite mene, ja vas imam rad, ki v bistvu razkriva podobo Metlike v 80-ih, kot Maja večkrat reče, da je bila Metlika takrat Berlin ali pa New York enako kulturno živahna. Kako je to izgledalo, si lahko pogledate v tem dokumentarcu pravzaprav. In film Razlaščenci. Za oba filma je scenarij napisala Helena Kodar, zato bo z nami. Ta film pa v bistvu raziskuje neke intimne zgodbe, pravzaprav posledic nacionalizacije različnih družin. Tretji sklop je mogoče moj najljubši in sicer bosta prikazana dva dela trilogije, ki jo je Maja snemala skupaj s Petrom Bratcem, njenim intimnim in umetniškim partnerjem od sredine 90-ih let. Tu sta filma Slovenci od znotraj, o slovenski duši, in Slovenija od zunaj, in pravzaprav zelo slikovito predstavita nek zeitgeist tistega časa. Toliko za kratek vtis, več pa, ko se bo festival tudi začel. Tokrat ga bo odprl slovenski dokumentarni film o Zoranu Predinu in Lačnemu Francu, o katerem prav tako več v prihodnjih oddajah. Se vidimo spet v sredo v akciji.